Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakabidi bat kinong rep jangi mentai pitip uniu jur, ubam julong ban sakmit, cisen bela de ban ot not, him ot ubetai halum. Mentah kasih sejalan kim long ban ot, namar kasondi kamdan ke jakadi. Tikun ka kim ot tengah kasondi, ndai Monday ladi bani di, Tuesday ladi bani di. Mentah Monday, Sunday, Monday, Tuesday kim yok bani di yong jur. Kesokar kam perkhat ya kata, kabil lockdown, mentah kini ki jur ki put halum, bat kisim dah garam. Jadi kesokar ngi ong lupa bapin hab ban pen bena ka jing map ya garam rep namar polisi joki ketrikam ka telah hit ikinong rep ki joki. Kata kadi gue ke ba kesokar ngi compare ya ki migrant ki nong bela ki bena barjela telah koi state belet. Ya ki wain stur penbiang koloi. Thot team ka penbiang koloi. Ya ki doyong belet penbiang koloi. Nei ya ki di ki beduk ki besuk ki bril jong kesokar kam dan por. Kata kadi gue ke ba nisngo.